Ni iby'agaciro ni ibintu byiza cyane kuba ukomeje gukurikirana gahunda za Muhato TV. Nizera ko rwose ugenda wunguka utuntu tw'ubwenge udukuye ahangaha kuri Muhato TV. Hagati aho turi tariki ya 5 Nzeri, ni umunsi wa 249 mu minsi igize umwaka. Hasigaye iminsi 116 uyu mwaka ukagera ku musozo. Uyu munsi Kiliziya Gatolika irizihiza Mutagatifu Teresa w'Ikalikuta. Abenshi muramuzi rwose uyu mutagatifu. Ni umutagatifu navuga ko ari icyamamare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nyuma tugiye kureba bimwe mu byaranze iyi tariki mu mateka. Kuri iyi tariki uku kwezi umwaka w'1864 Achille Françoise Bazaine yabaye marishali w'Ubufaransa. Kuri iyi tariki kandi uku kwezi umwaka w'1905 hashyizwe umukono ku masezerano yasoje intambara y'Ubuyapani n'Uburusiya izwi cyane nka Russo-Japanese War. Aya masezerano yabereye ahitwa New Hampshire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babifashijwemo na Perezida Theodore Roosevelt. Kuri iyi tariki uku kwezi umwaka w'1932 ubukoloni bw'Abafaransa bwari bugizwe n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bwa Afurika yarizwi nka French Upper Volta. Bwacitsemo ibice havuka ibihugu bya Cote d'Ivoire, Sudan y'Ubufaransa ndetse na Nigeria. Kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'1960 umusizi Leopold Sédar Senghor yatorewe kuba perezida wa mbere wa Senegal. Kuri iyi tariki kandi uku kwezi muri uwo mwaka mvuze haruguru mu 1960 umuteramakofe Muhammad Ali yashyikirijwe igihembo cyo kuba uwa mbere mu marushanwa ya boxe y'abafite ibiro biremereye yari yabereye i Roma mu mikino mpuzamahanga ngororangingo. Icyo gihe Muhammad Ali yari akitwa Cassius Clay Jr. Kuri tariki kandi uku kwezi umwaka w'1972 mu Budage mu mujyi wa Munich habereye ubwicanyi bwakozwe n'ibyihebe byo muri Palestine byari mu itsinda ryitwa Black September. Ryagabye igitero ndetse rifata bugwate Abayahudi 11 bari bahagarariye Isiraheli mu mikino mpuzamahanga ngororangingo. Nyuma abo bose barapfuye bishwe. Kuri tariki uku kwezi mu mwaka w'1975 muri leta ya California ahitwa Sacramento muri Amerika, uwitwa Reinhard Foma yagerageje kwivugana Perezida Gerald Ford. Perezida Gerald Ford birakaze. Kuri tariki kandi ku kwezi umwaka w'1986 indege Pan Am Flight 73 cyangwa se 73 yakoreye impanuka ku kibuga mpuzamahanga cya Karachi ihitana abari bayirimo bose ntasigara no kuba ari inkuru. Kuri tariki kandi ku kwezi ejo bundi muri 2000 Tuvalu yinjiye mu muryango w'abibumbye. Kuri tariki uku kwezi muri 2007 mu Budage hafashwe abagabo batatu bari mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda nyuma yo gukekwaho gutegura igitero cyari kwibasira ikibuga cy'indege cya Frankfurt. Kuri tariki kandi uku kwezi ejo bundi muri 2020 itsinda ry'ingabo z'urwego rushinzwe kugenzura imipaka yo mu karere k'ibiyaga bigari bagita Extended Joint Mechanism of Verification rugize inzego z'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ryaje gukora iperereza ku barwanyi 19 b'Abarundi bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda. Hari abavutse kuri iyi tariki nakubwira. Kuri iyi tariki uku kwezi mwaka w'1947 havutse uwitwa Kiyoshi Takayama wabaye umuyobozi mukuru w'itsinda ry'abagizi ba nabi ryitwa Yakuza. Kuri iyi tariki kandi uku kwezi mwaka w'1973 Alexandra Kerry umukobwa wa senateri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry
yavutse kuri iyi tariki kandi ku kwezi ejo bundi muri 90 François Zuccolini umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka mu Butaliyani yaravutse. Hari abapfuye kuri iyi tariki, abatabarutse kuri iyi tariki nakubwira kuri iyi tariki ku kwezi umwaka w'1979 Roberto Di Giulio wabaye umuyobozi wa Vatican Banki yitabye Imana. Kuri iyi tariki kandi ku kwezi umwaka w'1997 Mama Teresa wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel yatabarutse kuri iyi tariki. Hanyuma hari ibitabo byakunzwe cyane, abakunzi b'ibitabo bakunda gusoma ibitabo rwose mwegere hino mbabwira ibitabo mwakisomera. Igitabo wasoma ni icyitwa Firestarter cyanditswe na Stephen King. Iki gitabo cyaranakunzwe cyane rwose, nanjye nagiye nkinyuzamo amaso. Hanyuma kuri iyi tariki uku kwezi muri 2009 hasohotse igitabo cyitwa Dead and Gone cya Charlene Harris, cyarakunzwe cyane. Hari n'ikindi cyitwa Into Thin Air cya Johnny Clarkway, nacyo cyarakunzwe, nacyo wagishaka ukagisoma. Kuri iyi tariki kandi uku kwezi umwaka w'1975 hasohotse igitabo cyitwa Bridge of Fife cya Theodore White. Iki gitabo wagenda ukagisoma. Hari ikindi gitabo nakurangira, igitabo cyitwa The Love Machine. Iki gitabo nacyo rwose wagisoma kandi cyaranakunzwe cyane. Hanyuma nuko mpinnye ndabashimiye cyane mwese twabanye, ngaho nimugire ibihe byiza.